vodozaštićenom području Vinokoščak. Pogledajte čemu se ovdje radi. Imamo, već 2 godine su prošle od prošlih izbora. Obećavano je sve i svašta od naših političkih vođa. Upoznati su s problematikom. Ona je sad, umjesto da se sanirala, još se dodatno pogoršava. Baš je neko zapalilo sad nedugo, tu smo došli, taman je zapaljeno, kuri se, plastika, sve. Može se tu požar vidjeti, tu sve prigodi. Već su vatrogasci bili par puta. Da, intervencije su gotovo svaki dan. Treba naglasiti da je ovo vodozaštitno područje bio nekakav as, znači dodatak kojim se trebala poboljšati kvaliteta vode. Jer imamo postojeće vodocrpilište kod Varaždinskog groblja, imamo vodocrpilište u Bartolovcu i nađene su tamo nekakve čak i opasne tvari i onda se prezentiralo ovo kao rješenje za poboljšanje vode. Sad, analize, što govore Marijan? Analize govori kod svih vodocrpilišta da su povećane količine nitrata. Da? Znači da je voda, oni će reći da je ispravna i sve. Da, oni govore sve da je to ispravno, da je to zdravo. Da je zdravo, ali se ne radi se točno pitanje ne rade se analize ciljano na još neke stvari, tvari, kemijske spojeve koje bi se mogla napraviti, pa bi se onda vidjelo koliko je ta voda. Pa dobro, evo ja sam vidio neke analize koje jesu detaljne i one nisu ništa utvrdile. Da. Osim, evo, prije par godina je nađen i tetrakloretan u Bartolovcu. To je jedno otapalo koje je kancerogeno i vrlo štetno. I oni su zatvorili par bunara i stavili su aktivne filtre da se pročišćava. Da. Evo, sad je pitanje, kad to sve ovo tu završi u vodi, pa onda... Kad se zapali, pa kad ispire kiša, pa kad to ide u zemlju, to su još neki novi spojevi kad se plastika pali. Dakle, to je posebno opasno, baš taj pepeo koji se ispire uslijed kiše. Treba izvjesno vrijeme da to dođe do vodonosnika dolje, ali prije ili kasnije će završiti. Prije kasnije će doći, da. Evo, to su spojevi koji se neće pretvoriti u neke druge spojeve. Da. Eto. Trenutno gori nešto, plastika, sve. Ima tu svega i svačega. Sad. Da, problem zbog čega se ovo nije riješilo je navodno pitanje vlasništva zemljišta. Koje je u biti smiješno jer danas svaki građanin imalo informatički pismen, ukuca u ARKOD, znači samo zoomira zemljište, izbaci mu ko je vlasnik i vlasnik ovog zemljišta je država, točnije Ministarstvo obrane. Da. A općenito je poznato da kad je država vlasnik ili nekih nekretnina, imamo slučaj one zgrade bivše HRT-a u Varaždinu, znači to se niko ne brine, o tome niko ne sanira, isto tako i sa zemljištima, sa bilo kakvom imovinom, to svi ljudi u narodu kažu da je država maćeha, da se najlošije brine o svojoj imovini, to jest da se uopće ne brine. Tak izgleda, ali zanimljiva stvar, znači došli su, natrag su nam se vratili vojnici u naš grad. Da. Saborski zastupnik, jedan dotični, je pričao o novih 600 radnih mjesta, iako se radi samo o povratku vojnika koji su nekad bili. Da. Ali sad se postavlja pitanje, pa oni su tu dolje niti kilometar, nema, 500 metara možda. Pa zašto ti vojnici ne bi se možda malo primili čišćenja? Vi ste prošli ili pretprošli tjedan napravili akciju čišćenja u Dravi. Tako, jer žena koja organizira to svake godine, mi smo se pridružili jednom. Evo, to je azbestne ploče. Azbest kancerogen. Kancerogen, to isto polako se ispire. Sad će tu proći kamion izmrviti da se bolje ispire. Znači, žena koja organizira svake godine čišćenje Drave,
priključimo se ove godine isto do 60, 70, do 100 ljudi. Počistilo je bez mehanizacije, bez ičega, počistilo je ogromnu površinu i ne znam, tona smeća se maknulo iz šuma, tak isto. A sad ja gledam, znači ima mehanizaciju, imaju sve, imaju kamione, angažira bagere, sve. Ovo nije problem kad bi bilo volje. I osim toga, ako je njihovo zemljište, nek to ograde, nek se ogradi, nek postavi kamere, nek bilo što napravi, samo da se ovo ne događa. Evo tu je zapaljena plastika, staklene vune, da smo vidjeli azbest. Još azbesta. To sve ide u vodu. Sve se ispira. Ali potrebno je baš naglasiti da ovo nije problem Varaždina, već Varaždinske cijele županije, jer voda koja se ovdje crpi, piju je svi građani Varaždinske županije, zato smo se i mi ovdje odazvali kao županijski vijećnici. A isto tako ide po novom zakonu o opskrbi, vodoopskrbi, vodoopskrba ide na, ne znam, 35-36 opskrbljivača, jedan od njih je Varkom, koji će najvjerojatnije morati pripojiti sve ove male vodovode. I evo, vi ljudi koji sad to gledate, koji živite možda, ne znam, i u Ivancu, koji živite, ne znam, u Ludbregu, vi ćete isto, jedan dio te vode će se možda miješati vama, ne znam na koji način funkcionira, ali Varkom ima mrežu i preko relea može distribuirati vodu u cijelu županiju. Znači, potrebno je reagirati. Da. Ali apeliramo i na građane da ne odvoze otpad na ovakve divlje deponije. Jer sami sebi štete. Da ne spaljaju, jer trujemo sami sebe, znači dio odlazi u zrak, ugrožene su i staništa ovoga životinja i imovina. Tu je malo niže zapaljena kućica jedna i svakakve stvari se dešavaju. Znači, ali stvar je isto i odgovornost građana. Imaš još nešto za poručiti? Pa ja poručujem da ćemo probati staviti neke, navodno ima problem sa zakonskom odredbom, da ne postoji odredbe, da se ne postoje neke kaznene i prekršajne odgovornosti, pa ćemo uskoro u županiji podnesti amandmane kojim bi regulirali da se prekršitelje kazni koji odlažu na ovakav divni način, a onda da se, ne znam, Varkom radi opskrbu, da se ili MORH ili Varkom prisili da ovdje stavi nekakvi nadzor kamere, bar to. Tako je, a mi budemo sad posadili ovdje jednu ili dvije mačuhice kao primjer kako bi trebalo izgledati ovoga vodozaštitno područje. A možda se ljudi povedu za nama i počnu saditi cvijeće umjesto smeća. Da. Ovoga, malo. Evo, čak smo našli ljovu, neko je vepra oderao tu isto. Evo Marijan, budemo posadili jednu, hoćemo naranđastu. Može, malo naranđastu. Evo, naranđastu. U ime... A možda neko ovo vidi, pa ne bude odložio drugi puta. Možemo na ulaz. Evo ti iskopaj rupice, a ja donesem vodu koja je izvorska i čista. To je malo tvrda zemlja ugažena. Da, to je šodak, to sve, to je svugdje tako, ali evo, bar da raste, barem sljedeći ovaj koji dođe bacat nešto, možda vidi da, možda ga inspirira da ipak ode negdje. Mislim, problem, ne znam kako imaju građani županije riješeno ovaj krupni otpad. Tu ima reciklažno dvorište za Varaždin. Svaki građanin može, koji ima prijavljeno tu na osobnu zgrada, može odložiti nešto u to reciklažno dvorište, neko određeno kilažu. To sad ne znam kako ovi ostali to. Da, po općinama još nisu riješene ta reciklažna dvorišta, samo je za grad Varaždin. Evo, dobro, može, dosta je. Kamen temeljac za... Dosta je duboka. Sad idemo to pokušati. A evo ti ovo, a ja ću... Kaj, di ćemo? Tam na drugu? Može tu, evo tu.
Inače, danas je i dan žena i mi vam čestitamo svim ženama nekadašnji 8. mart, danas je to 8. ožujak, više se ne smije pričati mart. Evo. Dali smo krampa. Dobro je. Ovo je malo ljepša zemlja. Ova je zemlja, da, ljepša, to je zgoreta. Samo je pitanje kako će to rasti sa ovim svim aditivima koji su već u toj zemlji, jel da? A gledaj, možda dobijemo neku novu sortu mačehice. Neke divovske mačuhice sa azbestom. Genetski modificirane. Dobro, evo ne treba dublje. To je to, evo samo dublje. Evo, Evo lijepo začeli. evo ga. I ono najbitnije. Zalijat ćemo ih prirodnom izvorskom vodom. Voda koja dolazi iz netaknute i čiste prirode, bogate šumama. Hrvatska zemlja jednakih mogućnosti za sve. Inače taj slogan su nam sad pokušali ukrasti. Ko je sad to? HDZ? A normalno, ali u prirodi im je to neko. Nek uzmu i ideju. Evo, nek se povedu za nama i nek prošire to djelovanje. Evo ovdje. Evo ja volim ti moju, a? Samo ti oba dvije i nema uopće problema. Trebamo isvoziti malo više, da tam pogasimo. Da. Da ne budu